Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya. Lok Sabha Speaker Om Birla chuan Assembly House in Relbol na thataka kalpui konga Mizoram Legislative Assembly chu enton tlak ani ati. Sarkar le pui sai Best Tourism Village Competition sani somni pali asel chu khua chuan Community Based Tourism Best Tourism Village loman ala. Rampuma thingphun beipui ekpet ma ke na ma thing tiak viable che somret chuang phun to ani. Vice President Jakib Dankar chuan tourism chu mihringte min thunzomani ati. Lok Sabha Speaker Om Birla chuan Assembly House in Relbol na thataka kalpui konga Mizoram Legislative Assembly chu enton tlak hle ati a in hiana le soiho na hrisel ne na hmuna house chu mang thunzom zel turin na cha voin khan Mizoram Legislative Assembly Session Hall a Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Zone 3 te chuan annual conference ve somni pakhat na mangin plenary session an neya CPA India Regional Chairman Lok Sabha Speaker Nibok Om Birla le Rajya Sabha Deputy Chairman Pu Harivas Narayan Singh ten antel puya Chief Minister Pulal Dom point honna in khomya tel puyani India Regional Chairman Lok Sabha Speaker Om Birla chuan marchak bilin masona rabit har arab chho mek chu lomomati thu soin state zongjong te zurel konga thunjom vek atul hleti a India rama sumdona ronti du antamti soin marchak biala na sajoka sumdona kalpui the ani ti soin in kalpona kong thale zol se chakjokin masona kalpui the ani donati Lok Sabha Speaker chuan democracy ti chaktu chu ngai dan sang ani ti a ngai dan in anglo soiho thin chuan dan thale ngai tu na thajok ba ka mason asiam thin ti soibok Chief Minister Pul Domat point thu soin ramdan chu dan siam tu ten ru thiang him langtlang le mi puite thana tur an siam ani ti an hriat phot chuan thataka zom turin mi puite hi anin pai mai thina ti a Commonwealth Parliamentary Association chuan ton hriat in shil konga zirtin thatak petheu se du ti soin rural ti chak zol tu le in po na thuk zok nei nan mang theu turin kal khom te nge nani CPA India Region B khian India rama legislator somthum pakhat te thlung khoma India Region hi region zone lia anthena voina conference mangmek region zone 3 hian Assam Arunachal Pradesh Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Sikkim Tripura te ahuam ani Lok Sabha Speaker Om Birla chuan state rangin assembly thutkhom an nei chin tur bi thlia zat dan anga umsa chu an zom tur ani ti a assembly nei zat tur atlember anga duan zat tal zom veka poimo ti asoi voina assembly annex committee room a tu thar theder tu te komna soin speaker chuan state legislator te chuan tunlai thiamna mangtang kain hun dang tenen in potlang taka om turina duati a state dangte thil thati le kalphung tha an nei zir tumni se ti bok Lok Sabha Speaker chuan Commonwealth Parliamentary Association thutkhoma langtlang zoka state in assembly te malakna mi puihne na thlen the dan tur chungchang soyani don ti a house ti dan phungle kalmang mi puite hriat tur chu mitinin an hriat henan mala kani donani ati के सम्मेलन में भी इस विषय पर चर्चा हुई थी और समय समय पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी इस पर चर्चा होती है विधानसभाओं की घटती संख्या गरिमा और प्रतिष्ठा ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और इस पर समय समय पर चर्चा संवाद होती रहती है विचार विमर्श होता रहता है हमारी कोशिश है कि जो घटती विधानसभाओं की बैठकों की संख्या है वो कम से कम मिनिमम डेज चले ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं लेकिन हर विधानसभा की अपनी अपनी स्वायत्तता है Pubirla chuan Mizoram ale marchak state ranganga mason theina rang om ti soin khai chin ne kutkoi ezona bultan konga theina rang om ti a thutkhom chungin state in inpo takin masona chungchang soidona ti bok Lok Sabha Speaker hen voin chama khan Mizoram Legislative Assembly Library Archive Cell thara honga document hlui poimo tak District Council hun lai mi te da khom ni in uluk taka vonani dona mama huna ulsam taka manle bi thei tura von thana tur pindan ani Akashvani Aizawl bot sai hapta ni o Hindi word tura inzirtirna Hindi dewas voin khan Akashvani Aizawl multipurpose hall a manani a Hindi fortnight khan huna man ani Akashvani Aizawl director le Mizoram cluster head Pudiala Ropuya chuan India rama cheng Mizo te tan India ram nei tu an ni ti ngamna thinlung putur chuan Hindi thiamangai ni ti a kalkhom da chu in potlang le hlim taka hun mang turina cha ani Dudrasan Aizawl director news punam pibo marin mai point Hindi poimo je orta kena soya ramchung hundanga na thok turin thala in chuak fawa
har sanan tolen berchu hindi tong ani ti a India rama chun englai point apoi mo reng dona tong thiam ta chon khoi hmuna po Mizo thalai tan mu har sangai lawati a tong hi aru ka thiam chi nilowa man tama thiam chi ani wangin an theyang anga mangtam turin director chuan kal khom te cha ani wan hun mana hian recitation zaile namin che na manga inti siang na omin hun limum takman ani Commerce and Industries Minister Puya Frodung Lenan kut koi ezonna bultan turte puina tursum budget da aniati a sum changkhai ai eng so thing ne mar chaching tu tan ro mana fel taksi amaniati bok voina a in PR auditorium international conference on MSME in Northeast bot sai aman puina soin minister chuan Mizoram sarkar chukut koi ezonna bultan turtan ain hongzaw aniati a bana kai policy hnoya thalai ezana bultan du te tan kong sang sang ma chop siamani ti soin sarkarin puin huam rengati a tranpuina tur budget da ani ati bok puya froding na chuan Mizoram chu agro based le horticulture based industries tan theina nastak nei ni ma se high swallow alani a in kalpona kong puya thattol o wangin bultan harsa de ma se sarkar chu puiturin en hangrenga Indiaram state dangle Indiaram pon lama MSME te chu Mizoram lo kala industry lo dina tol chung mi MSME tele sarkar ne na thakho turin asom ani sarkar lai puya Ministry of Tourism in World Tourism Day pola about sai best tourism village competition sani somni palia selsu khwa chon inti siakna pangazinga pakhat community based tourism a best tourism village lo manala voina World Tourism Day lom na New Delhi ne Vice President Jagdip Dhankar chuan lo man hi hlana bial to MLA Beryl Vani sangi tlaule Mizoram Tourism Secretary Dr. Rosa Maten selsu khwai unan donga he ti se ka hian state somthuma tangin zakwa somko pakhat anin lana chung kho zakwa somko pakhat te chu category sang sang pariata thriale ni in chu tang chon kho somthum poruk te chu lo man tura than chu anni selsu khwain mi sang ni zathum somseri chengin chung ko somni pasarin tourism kain noin en zonga tourism atanga sum lut za som hi an kho healthcare ti changtun nan an mang thina selsu ka homestay som omin khum som thum oma kum khachungin mi singkha changa tanga singni velin selsu hi an tlo thina nga chutani a selsu village council ka shona in selsu tang committee din ani a ani hian tourism ti ma sona tur kong sang sang an dap thin ani best tourism village competition ni kumsani somni putuma tang khan Ministry of Tourism hian World Tourism Day pulin bo sai tana ama sabera tan ra e khuain best tourism village alola to bok ani Union Ministry of Information and Broadcasting Prasar Bharti Thuthar Theater to Pol Sang Sang Ten athona Chanchinthar thuziak le thalak ba ka video laks khon thena tura duan PB Sharp Chungchang Voin Khan Akas Fani le DDK thokten an soifi a Voin Aizawl Press ka pa hun mana hian Akas Fani le DDK copy editor Isaac Zoram Sang alom sang kimile rin Philitem PB Sharp Chungchang MJ member ten an soifi a ram chunga Thuthar Sang Sang athona mu thei dan soin heng Thuthar Sang Sang ba ka video le thalak te thona lak chon the ani donati PB Sharp hi kumin Martin som bathuma tang man tan ni in media pol tang sang te ne na ni tin Chanchinthar thuziak thalak le video manga pek na tura ro manani a heta tanga news lak reng reng te chu logo omlo ani don ba ka mani ta anga an man thei tura ro man ani PB Sharp a hian ni tin ram chunga Thuthar sang khat chuang da chothin ni in Mizo tong tiamin India rama tong chi sang sang mangin regional news unit RNU DDK le Akaswani kaltanga da chothin ani Swasthai seva pola fana be pui kalpui me ka sarkar pisa le zene chang chang fana na tang ne me kani a Swasthai seva hme Mizoram pum ho pin fana konga malak na chang chang khopui le thing tanga mun sang ni somma pania terwa manani a Cleanliness Target Unit CTO bolho che khom tamzolna zathum som corporate than chuani in hengzinga zani som pani hi ti fai to ni a Swasthai seva company September som pasir chang kalpui tan ni in October ni akhar tur ani Chanchinthar hi Akaswani Aizawl tanga puan ani rampuma thingpun be pui ek pet ma ke nama thingtriak viable se somre chong phun to ani Union Ministry of Environment Forest and Climate Change chuan thingtriak viable somre phun tlintuma be pui thak chu ti hlotin ani a Union Ministry soidanin tun thani somni panga khan he an bituk za thi khumani a ahun ruat ayan ninga mainan ti hloting thei ani ek pet ma ke nam hi Kumin June Ninga Khan Prime Minister Narendra Modi New Delhi World Environment Day manna ahonga Prime Minister thingtriak phunin bul atan ani Vice President Jagdip Dhankar chuan tourism chuan mishing time in khunjomani ati voina New Delhi World Tourism Day manna soin Pudankar chuan tourism chuan remna om theina na thlok le ti a khovel pum hen remna andu a khoi hmuna po in hin hona thlengse khovel elam thlengina hmong thina mi puini tin mamo kal dan po ati khailang vek thina ni ati
kumina tourism day thu pui tourism le remna ti chu tunai khovel thirin apoi mo em ani ati bok Prime Minister Narendra Modi chuan tun pathini chomhadar chomkhat khena kasfani kaltangi mi puiten hena thu cha soina man ki bat program mangle dona Mizo tonga lelin zuyang tuntuma mi episode zale som palina tur ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui Lok Sabha Speaker Om Birla chon Assembly House in Rel Bolon Thataka kalpui konga Mizoram Legislative Assembly chu Anton Tlak hleati Sarkala pui bot sai Best Tourism Village Competition sani somni pali sales so kwachon Community Based Tourism Best Tourism Village lo manala Rampu mathing phun be pui ekpet ma ke na ma thing triak Vibel somret chuang phun to ani Vice President Jadu Dankar chuan tourism chuan mihring temin thun zomani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani